تماشاوان هجا گرا پنجمین دانوستان کمیته دستوری سوریه لجنوه ام دل لگل ابراهیم برو اندامه دسته دانوستان یا اپوزیسیون سوریه ج استودیا کردستان 24 بگرند دست و خیراتی که ابراهیم که ابراهیم نها گرا پنجمین دست پیک دوی پرسی بکم تو پیش بینی دکه کو انجامک باش یعنی جی انجامک ارینی جوی گری در بکه آنها ایرو روژا سیایش گرا پنجا دروج پیشیا ممانه دست پیکی شانده رژیم نخواست یک جاره و تکه ناوروکا پرنسیب دستوری ده لی دیاره هنکی روسیا هنکی فشار سر اوید کل سر رژیمی که دانستندنی بکه لی دبهوریا مدرگوری دانستندنی که آنها ام به نونری قوی دشانده ده یکو مامستاک همیران لوی داره حاضر ده به حتی نهاجی رژیم نخوازه بجدی تکهوه پرنسیب دستوری ده دخواز و گرژی در باس بکی دبیجه بهتری که آنا ام نویساندنی بکن گرک ام دانستندنی بکن رژیم نخواز خطیق بن اوا گل سر فرض به یعنی دست به دستوری بکش بر یعنی امزانن ده مهاششاده یعنی جبو هلبجارتن سروکاتیا سوری جارک ده بشار الاسد خوبک سروکی سوری دخواز وقت در باز بکه که تشتکیف خواگره نده جبرگ آنها هین هیوایکی که ایرو بحثا دستوری ببه و مهانه کمبون چه ببن به گمان حتی هیوا ششا روشک ده چه ده نخوازه روش و جاری جبولو در باز به که ابراهیم نها افجوین بخواه جبو دستوری چه ده بن یعنی اگر رژیم چیه کم ورید جوینان ده بشتاری بکه لی بحثا دستوری نکن رژیم روژه کیجی نبهوره گنه دانستندنا سیاسی بکه و نه دستورک بیدانی و دستور یک جه گلک خالندنن گرک لسر ماسه بیندانین و دانستندن ببه جبرگو یعنی سلا دستوری لسوچی بریار پی هستندن و روسیا خود بینی بر پرس دویده و او یک جه خالن بریارا دو پین چاره گدوی دستورک نوش سوری رو بیدانین روسیا هنکی و مجبور دکی و بینه لی هر وقتی رژیم نه حاضره نه دستوری جی و نه او خالی دیجی گجبو چاره سریا سوری به تایبت جی که در باسی قناقه و گوهیز ببه قناقه که انتقالی ببه رژیم گلکی جوینات ترسه جبر و يعني بهوريا ويدق او داويا ويتي يعني اف ريجيم هي وقتي بدست حلا سياسي راستي بكي يعني قناغا وجوهيس تشي ببي بيغمان يعني اف مؤسسات في ريجيم نما كارم بفي كاريغ انا بيراد بن تشي ويني عسكري بن تشي امني بن وتشي سياسي بن يعني دك هذا قناغا كي نهده دستور جي او خالق جرينجي که آنها پیشوچون تید نچش بر یعنی که دستور گاون باش باویجه اوی تأثیر کل سر هل بجارتنا هیوا ششابکه و بگمان آنها جی یعنی تیم امریکی نو بزلالید بیجن انه دوی خلکی سوری تبجداریه د هل بجارتنا یگو بشار الاسد بکه دوی تید نکن افجی یعنی هیویک باش چه دکه قدوان سالی چویی ده هنکی ولاتن اوروپی و امریکا جی ساربون اکوان لسر دوسای سوری بتهوایی هبو آنها تیم سروکی نهی امریکا به وی خورد بونه لسر یعنی دوسای سوری راوسته اوی تشتکی باش بجبو خلکی سوری تبع هر دوی درباره ده من تخواست از بزانه بم که ابراهیم نهام چار سریا سیاسی کریزا سوریه کو رژیم بخوجی دست نشاند که بیشک از لگل چاره سریه من لی لگل چاره سریه که او سامکم اپوزیسیون وری لشامیان به دوره رونن دانستاندران دوا چرچوه یان دبره و ببن لی گاوا کم سکنا امریکا سکنا اوروپایی دوی بابته ده زلال به الگورا باهوریات زیدتر آلیکاریا چاره سریا
سیاسیا کریزا سوریه جی ناکه اویه بێگومان ینی وەختەی ڕۆڵە ئەمریکا و ئۆروپا زەلال بێ ولو تاخیر نەدبوو ینی ji ber زەعیفبوونا ڕۆڵە ئەمریکی و ئۆروپی gelekî çareseriya siyasî li Sûrî paşketiya di demek rejîm bêje bera xelkê Sûrî bên li Şamê em danûstendinê bikin tu caral tu welata ji wilo nebûyî welatek şer tê de bê û nîvê milletê wê penaber bûbe û milyonek xelkê wê hatibin kuştin û sed hezara winda hene û dawî jî ew rejîm bi xwe dibêje ka were em ê li ser masayekê rûnin ev tu carî çênabe yanî heta danûstendin li Cinêfê pêş nekevin û aramî hundir diçê nebe û bin çavdêriya navdewletî de xelk ve negerin cihê xwe û hinekî rehetî û eman çê nebe ew nagê wê wexta aniha xelk herin derbas bin Şamê danûstendinê bikin. Keke İbrahim nihal gor hin agahdariyin me wekî Kurdistan 24 jî ku hin pirsgirêk hin nakokî got di nav opozisyonê bi xwe de jî hene ev yek gelo bandorê li sekna opozisyonê jî nake. Bêguman yanî nakokiya opozisyonê kwîrin bêhtirî salekê ne yanî em dizanin jî opozisyona Sûrî mexabin yanî hin welatên herêmî yanî girêdayî ne em bêjin nebêjin yanî tesîrekî Tirkiyeyê bilind mezin li ser opozisyonê heye tesîrek Siûdiye heye tesîrek Misrê heye tesîrek Mosko heye evana aliyê got di nav opozisyonê de bêguman nerînê wan hinekî cuda cuda ne û ev salek yanî problemê di nav wan de hene rewşa opozisyonê hinekî deşîn û zeyîf dike lê ev aliyana yanî li ser berdewamkirina destûrê li hev kiribûn hemû rûniştinê destûrê hazir bibin di vê gera pênca de hinekî ew nakokiyek di komîta danûstendinê de hebû wek aniha karê xwe yanî me fîzyayî ev salek û demek yanî me rû nekiriye bi hevre aniha vê carî hinekî tesîr li kombûna komîta destûrî jî kir hinek xelkek derbas nebûye. Nihal her dîse divê derbarê de Keke İbrahim li gor agahdariên me ê ku heyî wekî Kurdistan 24 ku rola NKS di nav opozisyonê de zêdetir berçav zêdetir xwedî bandore û ev nakokî jî we dikin ku rola NKS di opozisyona Sûriye de zêdetir berçav be û diyar bibe ku NKS xwedî çi bandorek di nav opozisyona Sûriyeyê de. Rast aniha yanî ji alîkî de em bi hejmara xwe wek NKS yan jî wek Kurd hejmarek zeyîf di nav şandê opozisyonê de lê wek rola me û tesîra me em tesîrekî gelekî mezin li çi heyeta danûstendinê bijî çi lejna komîta destûrî bê ji ber ev biryarana yanî geneb tewafiqê bên stendin nayên kirin û ême wek Encûmena Niştimanî Kurdî heta aniha jî bi heme aliyê opozisyonê re danûstendinê me başin têkiliyê me başin û em berdewam jî dikin di kombûnê xwe de û tiştin hene yanî bêguman heger ne em wek NKSê di wê şanda destûriyê de bin ya danûstendinê de bin belkî xîlaf di nav rejîmê opozisyonê di gelek xala de tune be lê hebûna me yanî bêguman yanî opozisyon jî hinek hene nebinarînê merane û rejîm jî nebinarînê merane û ême jî berdewam ew tiştê sereke yê got ji bo hin xalên ji bo Sûriya tevî ji bo dîmokratiyetê giringin û bi taybet jî xalê got girêdayînê bi hebûna milletê me û hemine tewê û olê gihundirê Sûrî de hene. Kek İbrahim dixwazim wekê bizanibim niha serokê komîteya danûstandkar di civîna gera pêncemîn ya Cenevê de jî dest nîşan kir ku çendîn xabat û lêkolîn û alternatîvên got hazir kiribûne hene. Dixwazim wekê bizanibim ku rastiya Kurd, mijara Kurd, pêgeha Kurd divan alternatîvan de cih girtiye ya ku opozisyonê amade kiriye? Mexabin hin xala de em melhev kirine lê hin xalên sereke hene heta niha cê danûstendinê ne di nav me opozisyonê de ji ber wilo jî ew jî gelekî haşxwe hene
گه تشتکی تو کاغتکی پیشکش نکن یه گمه لسر لحو نکربه و تجربات ما یکفنجی هی به اپوزیسیونی ره که دمکه کاغذک بیمه بی انا کسی پیشکشی یعنی نونره ناف دولتی کرن هنگی ما قبول نکر آنها هاجی گلکی هاش خوهنه که حتی ام نگهجن توافقه که تشتک پیشکشی یعنی وان جواتا نه کرن بناوی همو اپوزیسیونی هر دو بی چرچوی ده دخوازم بزانبم که ابراهیم نها بگومان ده جوینین جنوی ده دواگرین مهمی کمیته آده سوری ده سه آلی هنه آلیه کی رژیمی آلیه کی اپوزیسیونی آلیه کشی گروبین سیویل دموکراتیک جواتا سیویل دموکراتیک نزیکه یاوی لسر مجارا دموکراسیا لسوریه دستورک نویا سوریه هر وها لسر پیگاه کردی او بخوجی یعنی او نونری جواکا سویل جی امکارم بیج نیوی وان یان هنکیج نیوی بهتر جی لآلی رژیمینه و بشک باشی لآلی اپوزیسیونینه جوان جی نارینه وان جدا جدا وکی اپوزیسیونینه یعنی باش دوست کرده هنه باش خلق كان بهوريان وان بما في ملتي كردجي بما في حمنه توا واولي دهندري سوري دهنه وك هفيك دهندري سوري تفيد هبه لي براستيجي ندناف اوبوزيوني دي وندناف جواكا سيفيل دي او هجمارا مزن تنا خلقي ببهوري دخوازن سوريا كنه هبه نجبو خلقكي تنجبو حر خلقكي قد سوريا دي ما في ببارستان که ابراهیم اف ناکوکین کو دناو اپوزیسیونی ده هیا مترسی هیا کو اپوزیسیونا سوریه بشکلی خوی نو به روشا خوی نو نها بر به آستکی خرابتر و بچه کو اپوزیسیون یعنی در زاندن آنجی جدا بون دناو در رو بده هگر مصلحتك امریکی ده مسئله سوری ده هبه و امریکی جدیل سر بسکنن و روشا اپوزیسیونی وگره باش ببه لی هگر امریکی بمینن وقت دما چویی و گرنگی ندن روشا سوری به توایی و تأثیره کی خوال سر ضعیف بونا اپوزیسیونی شهب بله سپاس بوده که ابراهیم برو اندامی ده سیادان و سندن یا اپوزیسیون سوریه کو میوانی من سپاس کاک جمال